Go back come here. The me learn me sab mat. Teme la lar ke joko ni chiang wo jang la ke ni je puch a wo Nuer man ne to ko kien to ka so Sudan ba ka dil woi by all mean woi den kwa nane ke woi den ko wo chi ga bita ka me ba nyo lat ka kwi so Sudan anymore kia whatever teme te ke war gang mi chepa je ala wo bol mel na me ba wo ke ye ngara kon to United States kana ne de kon la roji ite ke federalism mi goro ko South Sudan yanga je go US ne federal system yene de kon la roji wona ne dong UN US ite ke middle ke about South Sudan rame be cha pay bol mel ke yoti based on document na cheje don't be aje ko cha je ka media ke yoti $500,000 ke ka pay ke law be firm mit the United States ala gwa be federal system tina ke yoto ke ga pay ko wodi ko wo balar bol mel telen wori ke jabo ke chemical ko wodi ko wo balari bol mel tele corruption mi chelel ko wodi balar wo bol mel ajen biya kwor ko so Sudan ke yoti ke ga pay kirga tayo da ne kwan pay ni yo te kon me na ko kon 2013 no mo me chine la de ne chwote Nuer ken wala idea ne me che game ne me a real thing ya jama especially January ngai je ne me ken no wala idun malai wangne ne me te mi chwote ni me nan ano pena ne ma ko je te mi chege ngu mi chwote ko je tirika tibia ngai wo South Sudan jang ye kwak che kwak ko wo Nuer be joli ne be tim bul mel en contract te ma gor ramen point contract ga point de cheje lakin karamen an ko ile sign min kula ran South Sudan kan ngai wo yinga bacha ka language ajene cha laro document ma sign ga ko wodi ke tutin organization nan la law firm nan ku du ne che be ro ga kwa woni ye yo ngota sine gwala ga ro de a law firm nan ku deal ku le sign ka bol mel a law firm usually scribe strategy and advisors Ramanana ku lead a former US official government military directly to the government of the United States Ramo Chwale Joseph J should mem Slavic dia should Russia wala should Ukraine ka can we to Rame Ramo le ka US government yene ko la gwije situation me bina waka US about administration wala ka Washington DC me yene ko tin tell me ba me lelekan ko ne ko Washington DC le de la organization ne ko la law firm de chala lobby akan ko US government ko ran kan min chalar ka kuiwi yene ti me chalar kan 2013 chungu to teri ne US government jangulel ajen cha nyon teme
law bitiri ke ken e ko let tin yang ne ke ken jis United States government mi ci ga ben chawe no ramo ma cha la te corruption mi le no ramo ira mago bi US government belim ke bul mela te mi cha cover ke ani lin ka US te me cha ne kon bo ke chemical lar ga je ma cha la ka so Sudan e jige no you know why because of this document ajen kune la lari yen wori neme bikin kola latin la kon kamadan jangana nuer bana live for good ko tame bulmel ni ka selva care cha China ko cha Russia ko cha United States cha ko wala woni bi atin ki yene kon hema gune ni federal US a federal system jeno na tamo ko la gang bulmel minena akwela organization ne kono cha document le woli ken akan bila what respond kimo government dung United States na me mi gor wo yen wor biale ngo kinte me jen kude yele cholo a che chirma te ko mi chela loide kono den twang mi chianga inte me ken the last den twang ma le te jwe jen ken yen ni ndare udi ali ajen kude yele cholo yen wori ne me gor wo bana moy pek a kam dan ge jang che kam so Sudan kan wori so Sudan we dan lakini me kam dan ge jang ko jang yen be nur be woy ko so Sudan ma kune la lor yeme yen wori special ye yen e ko ne ko yen ngrar bi ali ngene di telot e federal system e ba we ti tel go ba na me nang tin mo ne runu kel ni choro mo ke moment mi choro so Sudan ne mene mi choro so Sudan ne mene mi choro so Sudan ne mene bitai kinu akendiri Malay guata sin mother live long cái chuyện mình chơi lò thì quăng nó thế mình chui tin mình nè mà thế này thì nó cur dân nuôi con chém mà ở bia chung cái này special cái chuyện mà cái này cho liền thế mà lên cái gì thì nhiều quá yang chơi là cái là UN government cái là UN mình bị là rồi mà giờ là cái nuôi mà giờ no dân nó bị chém này document chemical cha kumui mona makeliu tama yuga government cha accept awo ba no babu ke chemical bikulo woni woni bikulo tinu ci woni wo jang lanetin ko wa gorum ko wadi ko Nuer kel mi jin wor mi ci no wo ban jal kel ci ngay wo jal Nuer jaramo gol mi ca ke de dole nana wo me ne kon ba yo won yo talfo ne mo wero ga yo o le de long wata tin la le de je no mo in ke chero ga yo but me la de e wo te ke document mi ca jen teme document me ca you di $500,000 ca ga payable mail to US government ko ba la US government ko ko law perm no kon le ke US government kel